Kajeno taba ya ka kiena e ke tshwereng. Momamedi na tumelo eo le na leng yona lapeng la hao e baka mathata na lapeng lena leo phelang ho lona, lapeng lena leo nyetsweng ho lona, na tumelo eo moratuwa wa hao a na leng yona e le bakela mathata hore le seke la utlwana na motho wao ho na le nthong e itseng eo wa dumelang ho yona, mme ntho ena eo wa dumelang ho yona e etsa hore bophelo ka tlung bo be boima na. Ho na le mong ya dumelang hore ke itse ke tlohile mane jwale ke kena ho rona, taba ya ka ne le yona eo ka jeno. Ho na le motho mong ya dumelang hore mosadi ha fuwe tjhelete, wa dumela hore nna ke bone ka ntate lapeng mosadi ha fuwe tjhelete o tla lokela hore a bue hore na o batla eng, mme nna ke nna tla lokela hore ke tle ke mo fe tjhelete. Ho na le momme yena e reng ha bua kapa mosadi ha bua nna nke ke ka tellwa ke monna. Ke ile ka holela lelapeng leo moo ntate a neng a lwantsha mme le kgale, nna nke ke ka idumela ntho eno. Monna ke tla mo trapa hore a hlanye, monna ke tla mo trapa hore nna monna ke nna ana tla bua ntho a e bua gore ho na le ntho a e dumetseng gore a dumelang ho yona. E mong lelapeng la hae mohlomong ha le utlwane hona jwale, hobane batho re na le re dumela dinthong tse fapaneng tse fapafapaneng. E mong o dumela hore man ke lokela hore nako engwe bophelong ba ka ke etse mosebetsi wa bafatshe, ke be le nako ya hore ke bue le bafatshe, ke bue le bonkgono, ke bue le bontatemoholo. Wena ka mona o nyetswe, ka mona ntho tseno a se ntho tsa hao, a se ntho tse o di rata na ntho tse ka reng tse di di bake mathata lenyalong la lona. E mong hape ke kereke ka tlung le babedi jwalo ka ke bua hona jwale, ena o tsamaya kereke ya hae, yana o tsamaya kereke ya hae, o etsa dintho ka tsela ya hae, le o etsa dintho na dintho tse jwalo di teng lapeng la hao na di sitisa tsamaiso ya lelapa na. Bua le nna ka jeno, nana o lena selaka ke la hao, a ko bue le nna ka jeno. Ke di fe dintho tse hore ntho tsena molekano wa ka o dumela ho tsona Motaung, mme di sitisa lelapa la ka, di sitisa lelapa, di etsa hore lelapa la ka le seke la tsamaya hantle. Jo ntate Motaung, lelapa la ka le qhalane, nna ke ditoro, ke bohloko ntate wa ka, ke sana lelapa, ke ne ke dula le motho ya dulang a lora, a mamelwa ka ditoro tsena tsa hae tse senang nnete. Ke ba jwetsa mehlaena hore motho ena ha ho hang ditoro tsena tsa hae a se tsona. A bua gore ke ditoro, o tla ba a lorile ke entse tjena, o tla ba lorile a re lapa la ka le fedile. Ha ke sa dula le ke taba ya ditoro ya ba ho fedile lapeng la ka. Ntate Motaung, ke ngolletse mona ho WhatsApp ya Lesedi FM 089 284 00008. Ntate jwale ntho e buang eno jwale o kene hantle metseng ya rona, nna ke kgone ho tswa ka jareteng. Monna ka hle ha se motho a utlwanang le taba tsa ho ya bo mafung, a se motho ya ratang ntho tsa hore yena e mafung. Tumelo ya hae mo fa ka tsela ye nngwe. Ntate we re a lwana, ha nka tswa fela ke re ke a phupunya mankanya ke ntwa yena ho hang ha ho loke. Ke teng nomorong ya mahala 089 110 1111. Ke teng mona le official Lesedi FM. DK ke a o bona, Kgatebe ke a o bona, Koloba ke dutse le wena, Mbulelo ke a o bona, Palesa ke dutse le wena, Molefi ke na le wena, ke le bona kaofela ha ntse le kena kwano lenanone. Nna ke manya re njo ntate Motaung, nna ntho tsena kore tumelo e nngwe bakile mathata. Ho etsala jwang ha re ke re bueng hle e re ke tle kutlwe mo mamedi e mong kwano motsotsong ona ho Lesedi FM. Ntate thuso rona ha ka re tsama kereke tse fapaneng, le bana ba ka ba tsama kereke tse fapaneng, re tsama dikereke tse fapaneng. Ntate o ya kerekeng ya hae, le nna ke ya kerekeng ya ka,
le bana jwale ba tswile le bona bana ba tsama dikereke tseo e leng tsa bona. O ngwaneso moreneng o mametse lenaneo le leholo la makgulong a matala ke Sonta Bekeng Tendane ke a o bona Oupa le wena ke a o bona Khotsohle e re ke tle ke mona Ntate Thuso ke tsa makereke yaka mosadi o tsa makereke ya hae nna ke motho wa kereke ya Roma mofumodi wa ka o tsa makereke ya Pholoso o tla bua ka mo pholoso ile mbetere ka teng ya ka kereke le nna ke bue ka re be re qetele re se re lwana re ya lwana ha ka Ntate wa ka hobane nna ke itsamela kereke ya ka ya Roma yena ba tsama ya pholoso e be jwale re qala ka o bontsha hore na e betere ke efe motho motle hona jwale metsotso e 20 le ba horeng ya 10 jwale nna lena ke le ha o ke batla le tsamaiswe ko wena nna ke tla utlwa ka wena e re ke ye mabenkeleng a kore ke mabenkeleng Lesedi FM ke molelwa Tate Motaung nna bothata bo hlaileng lapeng la ka mofumadi wa ka ke motho ya dumelang o social media o feta ma 2000 ebile ke nahana hore mohlomong hona le motho ya mo impressa mono social media o feta le makoro o dumela ho yona ha ona ntho nkore ntho le nngwe e buang fela ho dikahara social media e se le ntho e tla tsamaisa le lelapa lena la ka khoro o mamela social media hona Motho motle jwale ke tla nyoloa tjena ka pina mme a ke nyoloa jwalo he ke tla be ke la Ntate Moruti Maine jo Jeanette ke mmona o ngotse ditaba tsa hae mona ke di shebile le tlhogonolo ke a bona le wena hle dumela mono mo le ntenga ke na le mo mamedi a ntsenga letsa 089 110 1111 Ntate ke mo ka bomadimabe o khawile o na tla tlo bua taba ya tšhelete fela tšhe Ntate wa ka re a leboa fikile molomo le yena o teng ka jeno ke o skore lapa la lona le sitiswa ke ntho e tsang lapa la lona go be le bothata ke phela ho ba haufinyana le morena Ntate Thuso ke fumana molaetsa WhatsAppong nna lapa la ka le qhalwa ke balamo monna wa ka le a re rera dintho o botsa pele bo ausi wa hae gore o dumela hore ke ba ha bo ba nepileng ho feta nna ha ke utlwisisi re dula re lwana ka dinako le o aha ntlo nahana fela re batla o aha ntlo ba nahanela ba re ha ka nkahela ntlo fela ke tlo mmolaya ke sotleile Ntate Thuso 18 years ho bima re ntse re dula mkhukhung o na le hona hore a ka aha ntlo molekwa o dumela tabeng ya hore a botse ba habo pele ha se ba butsitse ke hona ntho di etsahalang hona jwale ba mo kentse kelello e reng ha ka nkahela ntlo fela le bana ba hae ke shwile o shwile yena ntshwarele mo mamedi o shwile wa tswa wa nkgopotsa taba ya mme a kileng a ntetsetsa nakong ya lenaneo la jwale ke nako a re monnae o na dumela hore a ske a monyala hobane ha ka monyala ba dutse 36 years hore ha ka ba qala ba saina fela monna enwa o tla mmola bana le bana ba bararo kapa ba bane ha ke sa hopola empa ba dutse le mo tse 36 monna ona na le corona dumela nthong eno re jo o tlo ja di pension tsa ka le bontate ba bang a bua mona se le moye mmeno are o na dumela nthong eo hore hanka o nyala fela ka shwa ka pension tsa ka tse kana o tlo di ja le banna ba bang a ti modimo tla mo hopola o tla mo hopola modimo 36 years ara ha ke saene letho lona ke tshaba hore mohlang ke shwang o tla ja di pension tsena le batho ba ene le ntho a dumelang ho yona e leng teng ka hare ho yena
Ntate Thuso nna wa ka molekane jwa le mothemotle ke tlo lata ntate Maina ha ke tswa mabenkeleng wa ka molekane o dumela hore ntho a ireke me a ba ireka ha qetile a ngole ka lebitso la hae a ba lo itlatsa kae hodima yona a ngole hore ntho ena ile rekwa ke nna ka dikana ke irekile ka lebitso la ka ha qetile dintho tse a di rekang o a dipata a tloa a bula company a bula tlasa lebitso la motho e mong ngole ha qetile ngole dintho tse dinga dinka dipate a ba lo di ngola le ka bo ntate wa hae na ko ngwe ka bo mme wa hae gore nthong le ngwa etsang o etsetsa sephiri monna ka o dumela go etsa dintho sephiring empa ke na le bana le nthong le ngwa e rekang o a ngola gore yena ka tlung o iketsetsa affidavit ka tlung gore ka dikana ke ile ka reka sofa ka dikana ka reka engole e rekuwe ke nna ha ya rekwa ke manyeo e rekuwe ke nna jo nna banna bophelo ke ntho e jwang bathong ngwana o la tshware bophelo ke nna na ntate Motaung wa haka motho o dumela nthong ena hore ha ke nana ka hore ke tla bua ditaba nna mona nna bathong e re ke mabenkeleng jwale ke ntate Maine ke tla ho wena ke ya mabenkeleng Lesedi FM ke molelwa Re va pele le o tsolo di tsina ntalogayo ga batho gore banna ba morare se o dumela se ga ba morare se wa dumela kore mamela ntate ka Botswana ka mo mofumadi wa o dumela dingakeng too much mo heteletseng jwale dingaka tse di moja tshele di moja madi a go thahella mo go tsone o taba ya hae kore o mamela dingaka re di tsena di bua ka wena di bua ka ena re ngaka e se mo jwetsitse hona o mamela ngaka engwe le engwe o mamela ngaka engwe le engwe gore ga ke tsore di go dirile gore sengwe le sengwe se le gore wa se tlhoka a ngake le dutse le gore ka dimela ga fela ra di bua malapeng di sontse gore go buta pele ko dingake gore boa marulu ba tsone kanta re etsa go di bua a ba go botsa gore le motho bua ba marulu a khanye mme ke one ba bore le nya go nna yalo kapa go ntse jalo kapa o sengwe le sengwe ke dingaka a gona botshelo o a sepela o ya ko dingakeng too much ntate Motaung le ntho le buang ka o lo botsa dingaka gore e be taba ye ke selo se ke nneteng ka se dira na ke sone seo o dira hela yalo ene ba mo tshitsa madi a mantsi a ile gore kgwedi mo ile gore a gore la gore nna ya mo ke nna ke dira dio mo ntu mme ke tsile le nka di thusa so ntate wa ka Botswana ka mono re a le boa re tla ke re utlwe ntate Moruti Maine ntate Botswana mo ke ntate ka mona ka Botswana a re mofumadi wa hae kore ke ikwa a se nna buang ke yena o dumela dingakeng hona le ba buile ditaba ka tlung o botsa dingaka ka ntle a ba lo patala hore na e be taba tsene re di bua le monna di nepahetse na ba mo je tšhelete o re ntate re sebile ile nna fela ka tlung ya etsang dintho mme wa sebetsa tšhelete ya hona le batho ba inkelang yona fela tjena ba nka fela ba tsamaya ka yona e re ke la ntate Moruti Maine ke tla ho wena Lesedi FM ke molelwa Mora Maine dumela hle ntate Motaung ai Maine o re ke ena ntsamaisang gore he leadeth me o re ke nene swa ke ena mofukeng ke tsamaiswa ke ena ha ke tsamaisi Maine ke etellwa pele ke ena ba nketellang pele au suka empa ke ena ya nketellang pele he leadeth me a se ditakatso tsaka tse nketellang pele
ke ena nketellang pele ga se maemo a nketellang pele Hallelujah. ntate Motau re tshwere lenaneo le thata ka jeno Ha bohloko. lena go bua nnete le boima mme le kututsa malapeng a mangata le kututsa malapeng a mangata ebile re tla be re thusa bara le baradi ba rona gape Bua maine. ba tle ba bone lenaneo la kajeno lena e le thuto Ah, e tlang go ba thusa gore ga ba kena lenyalong ya hle. jale ke dintho di feng tse leng bohlokwa gagolo Moruti wa ka. ntate Motau a re soke re etsa premarital session lenaneo la makgulong re a qala go e etsa ka tsela ena Yeah. jale ga momamedi a ntse a kena ke utlwile botswana moropoa Ah, a re a joa tšhelete mosadi wa ka ke sono. a re wa ya dintho wa di botsa go bo re a tseba Batho. ke ntse ke le teng pela gae jale ntate Motaung a ke re shebe taba ena ya monna le mosadi ka leihlo le modimo a re fileng lona lenaneo la makgulong Kakata phuka. mepotso yo motho ka wa e botsang kena ebe se bopang botho le semelo sa motho ebe ke tlhao kapa ke kgolo ya gae na moruti maine ke kopa o seke wa teba ka metsing eno a re ge moya nna ke nature kapa ke nurturing e etsang personality le character ya motho Maine o ya kae? moruti maine seka ba baleya tlhokankgena lenanong la makgulong Potlaka. jale bobedi bona ba gotse dibakeng tse fapaneng Hallelujah. bobedi bona ba bana ntate Motaung le exposure tse fapaneng moruti maine ba tla mantswe a Sesotho Potlaka. jale ntate Motaung ya re ba godisitswe ka tsela e fapaneng ba golela tikologong tse fapaneng Ya hle. jale potso ke ena ke gore na tikologo le tsela yo o godisitsweng di hatlhamela tsela yo o tshwanetseng botho ba gao bebe ka teng na Hallelujah. gobane jale ke bana ga ba se ba gola ba tloa dikarolaneng tse fapaneng tsa bophelo mme ba ba fitlha go ena e re bitsang teenage phase kapo identity phase jale motho a iphatsa gore na ke mang go kae gobane ga o tloa mokgahleleng moo kapa sebaeng seo jale o kena mokgahleleng o re o bitsang intimacy e leng gona wa re o kena dikamanong jale ga o ka kena dikamanong e le gore identity ga eyo o tla dula o feta gore na o mantlo kwane moruti maine Maine o etsang jwale hore maine? o bane o tshwanetse o itsene pele Hallelujah. e le gore ga o kena ka mane ka o intimacy o kena e le gore o feleletse wa itsene ga o phethagatse empa o kena o compliment ntate Motaung wa kwa le ka o thusa o seng gore naneo le na le batla o tlala matsogo Nda ke tla kena he. jale bothata bo leng teng ke bona ke gore re kena ka gara lenyalo e le gore ntate Motaung go bua nnete botho ba rona le semelo sa rona re a di ganela gore lenyalo e ka lona le dipenyana moruti maine tlhokona ga o kena ka gara lenyalo tshwanetse o dumelele gore tsela yo o gotseng ka yona le tsela yeo tikologo ileng ya o hatlhamela ka yona o tseba gore lenyalo ke sebae se tlhokang monna le mosadi Yes. ga se sebae se tlhokang gore na o hotse ga e sala eng ke
intersection point e leng hore jwale ntate Motau re tlo tla kena ka hare ho yona mme re tshwanetse jwang kapa jwang re be le tsela e re utlwanang ka yona hobane ha re ketera utlwana bothata bo tloba pele Amen. letsatsi le le mongwe e mongwe ha mphetela pale wa banna bagolo ba kgale o rekile ya re ha ntse a hahlaula ka pere o kopana le batho ba babedi jwale batho bana ba babedi ba tshwere ropo ba botsa batho bana hore na le ya hokae Kakata. ba mo bolella hore mo re yang teng re ya mosawane ho noka jwale ntate Motau ye mong a nka tsela ena ye mong a nka tsela yane ye mong hula ka mona ye mong hula ka mane ye mong rutla ka mona ye mong rutla ka mane monna molabu wa mantsiana ba botsa re bona na le tseba mo le yang teng Amen. ba re ho yena e re a tseba re jwale ho ba le tsela e sengwe na ntate Motau ke a tlamela ba re ha ya tsela e sengwe le tsebe le tlodiisa phethahalo ya leeto la lona Katidare le tsebe hore mohopolo ha o se mong tahlehelo ya nako e tlo ba teng Katida bua mantsiana re bona tahlehelo ha e le teng le tsebe kgolo e keke ya e ba teng ho na le malapa a re a lokisang ka jeno lena hobane ha re bone dintho ka leihlo le le leng ha re etsetsane nako ya ho bua ntle ya hore re hatane ditorong ha re etsetsane nako ya hore re bulelane dipelo bo ke bana bothata bo boholo Amen. ntate Motau ke kopa santsane ke le mona o mathela ke ntse ke toloka o mathele bukeng ya Amos o eme kgaolong ya boraro re tloya temaneng ya boraro Amos chapter 3 verse 3 jwale ntate Motau monna le mosadi ba tshwanetse ba dule fatshe ba ba bue jalo ka noka e kenang lewatle ho na le puisano lewatle ha hona mo le kopotsang empa ho na le dinoka tse kenang lewatleng empa noka e kenang lewatleng ha ena maqhubu noka e kenang lewatleng ha ena letswai empa tshwanetse jwale di kope mme ha o ka wa fitlha mona mo noka e kopanang le lewatle o ka nahana ke ntwa ke puisano lewatle le bolella noka le re ho noka ga ke hane hore ha ona maqhubu ga ke hane hore ha ona letswai empa ha o ka wa ntumella hore nke ke o rute ka mora nakonyana o tlabana le maqhubu le wena o tlabana le letswai ke kopa re utlwe kana e reng ha e bua e re ke a tseba hore o tla nthuta hantle noka e bua mantsiana re ke a ikokobetsa hobane ke batla hore nna le wena re be mmogo ke batla nna le wena re pheleng a e le nngwe jwale ba lentswe la Modimo bukeng ya Amose kgaolong ya boraro temaneng ya boraro Momamedi ke ho Amos 3 verse 3 na ba babedi ba tla tsamaya mmoho ba sa dumellana na ntate Motau ke bona bothata bo ha o bona ntwa ena ka tlung ke o bane re tsamaya mmoho ha re dumellana maine ha o bona ka tlung ka mona re khitshana ka ditso re dula ka tlung e le nngwe mpa ha re dumellana maine ha o tla bona ntate Motau re kwatelane re pala makolo e le nngwe mpa ha re dumellana jwale lentswe la Modimo le re nna ba babedi ba tla tsamaya ha mmoho ba sa dumellana nna ba tla tsamaya ha mmoho o bona ntate Motau re tolona letsatsi le tjhabang le le dikelang hobane ha re dumellane re tolona hobane ha re dumellane jwale ho dumellana ke Kakata. ke hore re ala pele re bue re sherisane re seka taba ena le jwale re a dumellana mme ke thapelo ya ka o sengwele hore ka hara lenyalo ho be le tumellano mme ke thapelo ya ka hore ba babedi ba ba le tumellano mathela bukeng ya ba Efese ntate Motau re se re tloe makgaolong ya bohlano ke shebile nako mo e leng hona teng ntate Motau ntho e etsang hore ho be tjena ye mong kwane potso e re na ditumelo tsena tse fapafapaneng le dikgodiso eba
di senya monate wa lenyalo e tshwara ona teng mo ntate Maine ha o qeta hore re tsebe ho lefa ka mona Lesedi FM ke molelwa jo ke molelwa ntate Maine taba yena yeo buang ka yona ha o bua ka ho dumellana ke itse ke tshware kodilolane le matla le o le ratang la Mike Bakamela taba yena yeo buang ka yona ya ho dumellana inkisa tabeng ya hore batho tseleng ya bona ya lenyalo go lokela hore go be le nthwena ya gore ho utlwana ka dintho gore ho utlwisisana go shebisana go bua go bontshana go oka go rerisana go eletsana jale ntate Motaung ha re itima nako eo santsane o kwetse kodilo lena Paulus o bua mantswe a mang ao Bibele ha ya bua bukeng ya Genesis chapter 2 verse 24 empa Paulus ha bua ba Ephesians chapter 5 verse 31 ona le mantswe a bua hore mme ba babedi e tla ba nama e le nngwe fela ke temana ya 1 go ba Ephesians chapter 5 mme e tla ba nama ha no ba nama tse pedi ba ne re tsolwana bukeng ya Genesis bana bukeng ya Genesis chapter 2 verse 24 ire ka baka lena monna a go ba lenda temetaung Genesis chapter 2 verse 24 ire ka baka lena monna o tla tloela ntata ile mai wena Mramaine wa matha o re ke Genesis kgaolo ya bobedi verse 24 Genesis 2 verse 24 o tswe wena le temana tsena moruti Maine o di bitsa ka hlofela o bitse le hore e reng ke ena ka nnete o inepile ka baka lena monna o tla tloela ntata ile mai o tla khomarela mosadi wa hae mme e tla ba nama e le nngwe fela jalo ke monna wa eng ntate Motaung a ntseng a botsa mai le ntata ya batla o etsa kaito ka lapeng la hae ke mosadi wa eng a ntsa botsa dingaka ha ba tlameha ke tlatla ho yena mo tloela hanyane ke tlatla ho mmema a bo ke re qete ka ntateng le a santsana botsa di chomi tsa hae o botsa di khaitsedi tsa hae pele ke mo nka qeto ka thunka mona o re a mona lo botsa pele o re a sona ba batla o a hantlo o botsa ausi ya pele hore ke a hena ausi ya o tlo mo a hele fela o bona o tlo bolaya o shwele wena o tsamaile wena o qeta mo a hela ntlo o ya mabitleng 6 foot wa tsona ke tla bua ka re kana ka tabe ke nyamela ka pulpiting ka ai be butle ke tla bua hona jwa se ke re sa o hloka se believe togi ntate Motaung jo le Bibele rona ke ka baka lena monna o tla tloela ntata ile mai go nana hore priority ya hao tsa le sele molekano wa hao ha e bolela hore o ba lahle e bolela hore jwale ya seng a tlapele ke enwa ntate Motaung matsala bukeng ya Dipesaleme 45 o bona ha 45 verse 10 ha so le tsena ke a o tshaba he jwale ntate Maine o re ke Pesalema ya mashome ya manana le mesomehlano Pesalema 45 mo mamedi ha re le wena jwalo ka moruti Maine a re reteng ba jwale re tshwere taba yena ya ka tlung rena taba na enwa o tla ka tumela ena 45 ke ho yona sheba temana ya leshome 45 verse 10 mamela moradi wa ka o lemohe se ke he ditsebe ntate Motaung le bala setjhaba sa heno le ntlo ya ntatao a ke re tlo bala fela mona go Genesis 2:24 ke yona e re tlo ba impa jalo o tlotse le ntse la modimo na le re mona ho Dipesaleme le moradi wa ka mamela o le mo ho se ke hetsebe le bala setjhaba sa heno jo le bala ntlo ya ntatao tloela ona le mo ntate Motaung ya dumela hore tshwane sa ya ha bo kgwedi engwe le engwe a o siamo
monna ha le teng ha lapeng hae ausi na hae o habo o ile habo o na le mo di Christmas o di jana habo di Christmas ka ofela ha dule le monna January o habo ka nubijara Christmas o habo ha khore hana na kwa re ba be ba kopane le monna o tla dula kwana maine ndate mota gore lenyalo lena le tsebe o phela le tsebe o phathahala re tshwanetse re tsamaye ka tsela e le nngwe moruti maina ke kopa jwana o hlwelle pulpiting ba kile o nyamela ka pulpiting se re le bukeng ya ruthe re tlo ema nakonyana ndate motang bukeng ya ruthe re tlo ema nakonyana go na le lelapa leo le thusala ngwana jalo monna heso go tlena go molekano wa gago sa bo dula fatshe le yena buisana le yena koka le yena tloela koka le ditshomi tloela koka le bo siza sa hae tloela go fumana tumello go batswadi ba hao pele empa le koka le yena mme mamela hantle kgaitsedi yaka ha se di kgaitsedi tsa hao mamela ha se ba heno ba tlang pele go tshwanetse o tle monna wa hao pele re bukeng ya ruthe ntate Motaung re ha re bukeng ya ruthe afalentsona re rona e ba jana se re tsama ka mari ba kamela e ba se re matha ka ena ruthe ntate Motaung re kgaolong ya pele a ko monke maine re kgaolong ya pele bukeng ya ruthe e ba bebele sebua manswana momamedi ke tlo ena kgaolong ya pele o bona ha ka wa dula fatshe le monna wa hao la utlwana ena ha ka dumela hore ha o nyetswe o kgaola makhama a dintho tse senang kelello Facebook a se lenyalo ai Twitter a se lenyalo ai re go bolelle go tsamaya o tlala ha se lenyalo monna le na hloka nako ya hao mosadi o hloka nako ya hao amen Stresalo tala ka koloi. ai Hloka nako ya hao. Quality time. Tsabone ntate Motaung dintho tse monate a di etsahala. Wa tsena nako tse di mosantsano ya o ruthe ke a tsena o ifumane. Nako tse di ke kutli pelo ya ka o tla butse. Pelo ya ka o tla butse. A o shebile bukeng ya Khenesi. A shebile bukeng ya Khenesi ntate Motaung e tsaile ruthe ya kere. A ka o tsaya. A go e bukeng ya Khenesi kgaolong ya boraro. Khenesi 3 Go re nako tsene ke na no re pelo ya ka e tswe. re mona bom hey maine o skaya kwana kwana go kana mara ha o ka o tsela ba tshudi fela o sone ho yona empa ntse go pa go eme mona o Khenesi chapter 3 Khenesi 3 a ka qala temaneng ya pele Noha ene feta ka bohlale diphoofolo tsohle tsa naha tseo Jehova modimo a di entseng mme ya re go mosaya Noah ei ile feta diphoofolo tsohle ei ka bohlale eke o go re temo ha ke na tshimo ya ene na re se re a isana modimo itse re skela ja difate tsohle tsa tshimona e fela modimo itse le seke la ja difate tsohle tsa tshimona o ya botsa jwale Noah Adama o kae basi man o kae Adam ya mai o na le kae yena Adama o kae wena o di tshomintsa o bana o thole mona temaneng ya pele Adama o kae ya a ke masete temaneng ya bobedi ntate Motaung maine jwale o etsang ha nka bebile na jwale o inka o fetola o itshebisa kwana maine o etsang re masete temaneng ya bobedi o kae Adama tshesa maine mosadi ya re mosadi ka bua le Noah utlwa mosadi jwa o sa koka le Noah Adama ha yo pela mosadi eno utlwa ha koka le Noah mosadi o reng ha bua le Noah hey mosadi yo o gona o bua utlwa o reng mosadi ha bua le Noah le se kake mosadi a re ho Noah re ka ja ditholwana tsa difate tse tshimong empa ha ile ditholwana tsa sefate se hara tshimo modimo itse le sekela dija le sekela di ama hore le tle le sekela shwa ntate Motaung sheba temana ya bona temana ya bohlano no wa ira modimo wa o shasha
Noa ya fetola mosadi ya re Adama ha so fihle ka nako eo o ka ya da ha so fihle Adama mosadi o ntsa phela le Noa ena ntse just come to buta se ka nyamela buta Noa ya fetola mosadi ya re mosadi ona o ntsa bua le Noa ke 4 months jwale reverse not 4 monna o ntsa 4 years butla mane butla ke bale mo ha ile ho shwa le keke la shwa ke tla bua ntle ka kang modimo o mpa o tseba hobane mohlaledi jang mahlalo na tla tutuboloa mme le tla ba jwalo ka medimo le tsebe botle le bobe mosadi o ntsa bua le Noa ditaba tsena Mata 6 months now sabe kaya Adama ke 6 months virus je mara o kana musadi itse ha bona akere musadi jwale musadi ona o bua le Noa 99 jwale sinkakenkeke itse ha bona o bane sefate se monate ya se monate sefate se monate ho jiwa mme se khahlisa mahlo ibile se a lakatseha ke o hlalefisa anka ditholwana tsa sefate tsena mosadi yona adija me monna wa hae ane monna wa hae kana ko sa khona fihlang jale monna wa tseba temana ena re ka etsa molaetsa hore ntanki modimo ha wa fanoa ke tanyamela ka pulpit tanki modimo ha wa fanoa maile ke batla ke sie mo fela tanki modimo ha wa fanoa maina o re ha wa fanoa tanki modimo ha wa fanoa di helemke ko di salenshi se ha fanoa tanki modimo ha wa fanoa di no mighty morena Jesu ya lebo go fa ha fanoa oh thank you Jesus ya fanoa ndade mtaungu jakele katata we ona tsatsile ntanki modimo ha wa fanoa itse ha mtsontshena ga tsana ntshena ngapane ka fara butle Adama harfe Adama ako suwe wena man Adama o kai man mella nang hoban ai le Adama paso no akile ndade mtawu mala we bizanga deletsena mafelo getting pitches no akile jan kote pot my yo Jesu thank you modimo ha wa fanoa thank you morena fa modimo ha o ke leboa ha wa fanoa tunda we ha wa fanoa ai ene kai fere papa ndate mtambuka pele ruta kai buata sileleni ene kana kwenu kanwa isenza dikhapa illa isenshebile fela a morena a modimo fela ire allahle site tanki modimo aka allahle site ya ba ufanua Jesus ndate mtambuka ngata hore askaba la site ay musadi ana skala site ma la site la site lokaletsa molodi nano la maghulo ke akala o letsa molodi ke na di dilemo hey ka re lemetse man Noa ele ka be re khawatile Noa man yo ka be le lemetse ntate mo tla una tsena ke batla ho bua ya rutena no lena ntse ke ka hona le tseta ntate mo tla o re ke o rute ke poponela a dumelo samale monna wa hae monna a dumelo samale mosadi wa hae ha ba buisa Ruth chapter 1 neketa kale kalong pone ke kale mona mo baraba elimele ke ba somba shwele inke Ruth chapter 1 ba bona le kilo ne sele ba fuisita le elimele ke temane le shwele na le metsemehlano
ka 16 re Naomi a bare bona ngwaneno khutle setšhabeng sa habo le go medimo ya habo sala ngwaneno morao e gore kana konta te motau orpa ena saile o setse ngwana ona ra nna ona mo ke ya Oh yeah. Tiara ona mo ke ya teng Bibili bua mantswana temaneng ya 16 re rutiare o se ke wa mphela gore ke o sie ko tlohelle Amen. gobane ke tšhaya mo yang ke dule mo o dulang tšhaba sa hao ke tšhaba sa ka mme modimo wa hao ke modimo wa ka ke tšhasa mo o swang teng ke epelwe teng tate motang yana ke tšhamo e senang gore motho o ka nna wa ibotsa dipotso ene ke tšhamo gore modimo wa hao tšhaba modimo wa ka Amen. tate motang wa ko utlwa ona kereke tse pedi mona kapo ke re mo go timaine tlhokwana Bua hlamaine. o tshoswana gore mo o yang teng ke tšhaya teng Ah yes. gore tšhaba sa hena tšhaba sa heso Ai. gore mo o swang teng ke tlo swella teng Amen. mo o epelwang ke tlo epelwa teng jale ke mang ya imelwang ke mantswe ya rute Ah. ke matlhogang Ai. gore ya re tšhaba sa heno ke tšhaba sa heso Amen. ke masa kgone gore lelapa la heno ke lelapa leso Yes. ke matlholang ke mantswe a reng ke tlaswa mo swante ke hana go tloela sofa slahlane ke hana go tloela Ah. shaba sa heno ntate motautshwana ka etsa lenyalo le be monate mme re ka ruteya Amen. re ka ruteya kaofela ga rona ke kopa ke confesse lenaneo la makgolong Moruti wa ka. ke kopa ke ye maipolelong ke ya maipolelong ntate motau a ke ne dilemong tse fetang 30 a ke ne ke kopana le mmamaine ne ke sa je beetroot go na le ntho e leng ya etsagala ke santsane ke le Sebokeng zone 7 Ah maine. ne ke sa je beetroot Ah. mme re ga e pheile e tseya Phokeng nna na sa mphele beetroot empaneng ga fitlha moyeng wa gae gore e re ke mo rute yona Ah. empa ke se ka ba ka mo gatelela Oh yes. jale ke na le lelemo se ka godimo 30 ke dula le yena ntate motaung Amen. Amen. wa tseba la nkala ka teaspoon ya gabeng Ah. dilemo tse nne tsa tla re ko bolelela moruti maine ka jeno o ja beetroot bane ke ile ka dumella gore a nthute lenyalong o tlhokagala interdependence Oh yeah. ga o tlhokagale gore go utlwagale di-examples go tshwanetse go utlwagale pelo ya gago Amen. ka mo bulela yona a kena Ah. ka jeno le nna ke kgone ntate motaong ke re malapa re buile le ona re ka thusagala ntate ka lebitso la morena Jesu modimo wa boso ba motlaka o sebedisa ntate motaong lenaneong la makgolong Ah. Amen. Amen. gore a bue taba tse kana go a tsekwa modimo wa lwano Yeah. modimo re buisana gampe obane ga re batho o dumelelana Amen. ko re thuse re dumelelane ka lebitso la morena Jesu Kriste re a leboga ntate amen Moruti maine. Amen. Modimo o wetse hantle. Ka jeno jalo no nkopantse hlo bebeleng mona ke tshwara mona menwana ibile e thothomela. Modimo o wetse hantle ka se wa se beileng le lemeng la hao. ntate motaong a re fe modimo sebaka e tseno sebetse Sala hantle mo mamedi lenano lena o ka ithekela lona wa le fumana. Makgulong a matala beke le beke go na le ntho e ntšha e o tlang o e fumana, go na le ntho e ntšha e o tlang go ithuta yona. Ha o na le lenaneo bakeng sa lenaneo lena
ditshebeletsong tsena kaofela makgulong ke number 1 jwale ke nako ka re o mamele moruti ditjhaba khotso